Hello guys, kumno pilong ngangit kidon hagamet kabukot kabukya daga jing suma rubana jerong te perlak kumba pi iya kato katitil akwa banito kanai pi ngakwa ban ong iya pi bang layo kam driver akwa ban tip subscriber bat ki bapet gani ga YouTube channel jongam te perlak semua bahasa ipet gani ka video bakut nang bapin smopo haswa bapin komen nang smopo mam te perlak POE gini gisni kiba menta namar ka pertai ka bakerdu kam ha tadi mi pai chano ro kam kibang trei ladang imyo ye kam sorkar ngidang duk ban bela kanu ngi jenjar mo tengah ru kumba POE ngasak melen ban lek yo sang yo ma kahat keleng-keleng po boy tengah i bara menta la snow mentoi sure ban lek yo namar ondon yo re sedang telot kayo kan poi gisni dipor la sedang hiar kayo tamenta perlok akwa ban tu ya pi ngabangala persyang kato kat ni mo ngala sedang ban persyang ban nyakno dak taksi dan ni dak taksi gitoris iban kamanya sor selong jom sning lani kat sabang ayo pas jam ya perlok kani kedai ka kam ka bang asunya jong kibreu om dei ka bang asukit jong ni kali dai sunya bela jong kibreu namar ngarang long kumnong bela tengah hab di ban belakat ke bang yo saya yo ru ngan pha la se yo la se ngan pha dai lok la ni dai hinom kat ke bang yo amar ban ham pensuk terlok kani kadai ngat ko video pan ti yo la se dan pring ti ki ba ipo yang ti bang kamai toris na sok selong dom sai muslim yo la se ngam ipo yo pi kila ban keren yang nang bakin ipo kani ngan ipo yo pi ba kila pe ya video jona dan perlok AKA kat bang gidang imene ke pertai AKA ke kam ni dai ban persyang lut om dai bang ni duk musim nak ni hab ban persyang lut namar ni dang duk ban belah te mo te perlok kani kan jo video nak pak mensa kerpang tajam tiba kim dai ban randin ki dai ban persyang lut gino kam ro wala jing yo ibarit ro nim dai ban nyapo namar dai gijing penyak jong belai pun baik kat tiba ai namar kismu tu ini namar don gudun tentang si bumyo batang ban bam ni dang yo ban bam kan dan perlok ni video sedang berpang tajam tiba pun page semua bahan subscribe dan like ini video dan ada video yang atas semua bahan keren namar ngam itu ya fi yo lesti yang itu dan perlok sebelah si